Tiba-tiba kala siempre berkamu tapi sui jenda umi yang amarway yang akan susah. Ngapain? Ngamcu ya, ngamar senja ini master dog ngamcu tip biasat ke ini kata. Ngasih wanang nih, mars senja ini master dog ngasih sat ngasih kumen lang berpin nih. Ngamcu tip re, kata ngasat hang nih berpi. Biasat semua panis sat susi nih. Wah, hak aja ngisya. Nggak ada yang interview sih pi. Balai, pas penuh yang nih keselip sih. Namar, ya ke mengakua, ya ke mengatrang, mentang ala yo. Lengba boleh ukai nas men mentang sengi sa ko beru ini dari student jonga ya ke hareng ya ke hindi puluhan top 10 bentar situ ya udah dan saya ke tim Rusia itu yang kena ya ke bang hikai Kenal ke sa, hindi kenal sa. ke Lada om, kasih tong jok hina Gimana sih? Good, yes. Dapat yang joki. Dan bapak, panang man keren bijak kitin, ruper. Ôi sar là quạ bằng là cái này là quạ tip là Kim Jong Un. Wah, kami isi tu notification jonga. Bang lampu apa? Notis sebut. Berapa arti dijak kitin ngelabu tu? Kakitin Jong Un, Kim Jong Un lagi kemud. Hatu mereka kakitin Korean. Ngan hikaya pi, kakitin Korean. Tang arti step. Pin jaj kawut pi. Ya kestok Pyongyang. Kanumba Jong Korean. Pim don su ka jibit. Namar kita markilat tip kecil. Dasar katno sipnai bisimban kayak in Korea. Ngam simbun re. Tang sanspa kumi kiwagi cekin. Kiwagi sim arlah hajar. Nang lupa kan simbun ketisah. Wah ini betul. Kiwagi cekin. Om dalak ketin Korean. Laca di kau sebenang. Melai mem sutu. Kajing start me ben kuting sebelum me. Kumta. Beli pim ana do mana? Teh sutu teh. Oh, tahu batai kini. Gini lah sutu mah. Ya sutu am kata. Sutu. Okay. Dasar makat no trik ngan wan tring no. Ini deh. One back. Mari kudu mana? Sekarang. Ketin Korean lah masuk deh. Semua mentakan kusamo. Tong yang ilai kaino. Jumaang. Hesa jung Bagai mo. Hindi, Jumbangang. Jumangang. Hindi, me. Tekom na. Jumbangang. Tah. Sa ko bay? Sibuno la doong. Yang ini liyaw. Bi Chang Chiu. Dasar.